Ani Bumung, and Juliana Kaiping, Para Donlekha, and RLD Nexon candidate. Number 1, Ani 23rd OMP, our constituency war. Ang tunay ang nakaplay unay. Number 1 অর্থাৎ অমুক কটাল পার্টি একদম কৃষক পার্টি হ্যাঁ কিষাণ পার্টি তো খাইনাই বুট পাইব जों डेभेलपमेन्टनि सामुं थांनाय जों पाब्लिक डेभेलपमेन्ट खालामनाय आबो खेलाबा जतनि माने हाजित ओंगैमानो तबे जों खाय डेभेलपमेन्ट बेसिरबा बुदंया फानसे जों डेभेलप खायदों ता फानसे खायदों ताको काका हाकिनि खुक्तैनो डेभेलपमेन्टनि कक मानिबा नोंतिनि लुकुरकनि थानि ताम बबाहायना तै नों डेभेलपमेन्ट खायका একটা डेभेलपमेन्टनि को आं साखाथिनो ताव त्रिपुरा गोबांमा दङ राबार प्लान्टेसन दङ निने पीएम किसाननि जे रां फां रिमान र आबोथ पुरा आरएलडि पार्टी हयतो रोजाबो तबे जों आं सानोमो जों डेभेलपमेन्ट न हामजांनाय ब्र आरएलडि नो भोट दुइथन किन्तु जारा रां न हामजांनाय बे भोट बैंक अंगनान मुचुंनाय र आबो रियाफान चलो আসুন আমি একটা লাস্ট